Dek spangon kita khot jaga sang hinyot rap youth movement. Kila tur sa sekretariat mentagasi kalai huai tering unailar arjar fulai. Halo kajung kedukam kudu jam kisamla. Presiden jaga sang ubah luas jotong ulang bakasang ke kuat bentus sekretariat banyak kendu yang menteri rambak kajela kondrat sangma. Nama naduk ni kisam ke beradab nak kelang jong menteri rambak ulah keluar bandan ke employment policy dah haduk mentaru 4 semeladan setia kata ke polisi. Kemudian nak kelang jaga sang kaliatur bagi 8 paru Ahmad Juki Magistrate bagi dia pihak sarkar bagi kuat banyak kenduk banyak Ahmad badu menteri rambak kajelah. Hari ni gaji diatur juga dekat dengan seng kila syabat no Hakim Magistrate bagi polit apa civil hospital tempat dayola setia banyak siapa sekretariat. Lagi zakat jaga sang dua bakin ya wallah ni kita gibe song sekali gibe song secairu kenang bangin yo bangin pilihan no ki program sekuman